Bog svima i dobrodošli na ribolovnipribor.hr. Danas ćemo pokazati kako se koriste Stonefly perle za brzu izmjenu predveza. Za izradu sistema trebaju nam sljedeće komponente: perle za brzu izmjenu, štoperi, udice, vrtilice s kopčom, najlon za osnovu i najlon za predveze. Koristimo najlone žarkih boja i malo većih debljina da bi se bolje vidjelo što radimo. Pa da počnemo sa izradom. Odrežemo potrebnu količinu najlona za našu osnovu. To ovisi o vašim željama i vašim, kako se zove, dužinu štapa. Zatim ćemo odrediti položaj naših udica. Zavežemo jedan običan čvor. Navučemo jedan štoper, zatim navučemo još jedan štoper, i otprilike malo manje od centimetra iza njega napravimo još jedan običan čvor. Stavljamo ih čim bliže, ali dovoljno daleko da možemo utaknuti naše perle za brzu izmjenu. To se možemo pomoći sa iglom. Zatim krećemo na izradu predveza. Kad smo zavezali udicu, uzmemo jednu perlu za brzu izmjenu. Kao što vidite, ona je okruglog oblika sa jednim produžetkom. Rađena je tako da uvijek taj produžetak stavljamo prema udici. Navučemo perlu gore na najlon. Iza nje navučemo jedan štoper. Odredimo koliko želimo dužinu predveza. I stavimo još jedan čvor. Evo, ovo je naš gotov predvez. Na gotovu osnovu samo ga zakopčamo. Na perli postoji predviđen prorez za to. Perla se uglavljuje između dva štopera i čućete jedan karakterističan klik koji vam znači da je vaš predvez sjeo na mjesto. Evo, ovo je jedan gotov predvez. Tako, sad ćemo napraviti mjesto za još jednu udicu gore. Znači ponovit ćemo sve još jedanput. Formiramo čvor. Navučemo dva štopera. Iza drugog štopera još jedan čvor.
Ovdje imamo već jedan gotov predvez koji ćemo samo namontirati između štopera. Evo. Zatim ćemo na kraj zavezati jednu virblu. I naš sistem je spreman za montiranje na štap. Gornju vrtilicu zavežemo za osnovu našeg štapa, na donju vrtilicu stavljamo olovo po potrebi i to je to. Dužinu predveza i razmak između predveza određujete sami prema vašim potrebama, ovisi o terenu, vrsti ribe itd. Vaši mamci su pokretni, slobodni, rame su pokretne u svim smjerovima, prezentacija mamca je prirodna. Perle za brzu izmjenu omogućuju vam da se brzo prilagodite uvjetima na vašem ribolovnom terenu. Možete brzo staviti različite dužine i debljine vaših predveza, možete se promijeniti komplet predveza. Jedna od primjena je da možete skinuti predvez i staviti kosavicu. Evo. Dobili ste kosavicu koja u vodi jako lijepo radi i ne uvrće se oko nailona. Stonfove perle za brzu izmjenu dolaze u pakiranju 20 komada, proizvode se u 6 različitih veličina. Upute i instrukcije o dimenzijama možete naći na pakiranju. Znači možete pokriti sve vaše ribolovne situacije. To bi bilo sve za danas, vidimo se drugi put uskoro. Doviđenja.